Kadom Karbi Longrat Nalitum Arjulongpon Vert Hypo APHLC tum Kaninji. Da Karbi Lomate tribal area ke lage tribal tum si da ke wood Joklong Choji. Labenge non-tribal to manke woodly sing thanangji. Halabang salam tum kaki seme arjuponongno. Sita me tum ratumang isi confusion the ko. Ate ilitum akaprek political party, national political party, ilum langnam nang BJP. Dak along kaprek BJP kali Karbi Longle ki claim a BJP etum bang kaning bang ke kaprek parle phe. Alang tum kaning ke jongsi inut abang puabang pi 18 years playing lo plutang te labenge India na solo plutang te no hawks ta me wood joklong la songsi ki than bon. Amat si alang tum ke than kaprek ga joine rong arat lo ka chali ka betum ke pori tek thetum alang litum bang ke manghu mangram dun lap ko marala mang si hok ma pu same nili jungjung ke matha ke pupu alam same hok lo jongsi da Karbi Long a tribal atum dake non-tribal tum sami dake wood joklong lo pujong se accepted lo plutang te hala sistemi a hokalam che mandet bo lapen ke APHLC tum kaning alang litum alam kaning sistemi a hok ate dak jong se non-tribal tum jong se nang che jogdun olo plutang te dak election man ke fair election ke kalidet pon mi sen pen ki pado pon election bo bangi tum jong namun idet po ate isia political party ki hai sistemi keng sang ang tana sutum si ki hai lo plutang te kupise le do helang bangso council ke lage tribal tum phan iltum kado ko fise me chini lo si tribal tum a phan bulotang te tribal tum jong si ki jok pen ke hai kali bulotang te hang tan tum mate keng sang tum ke che be tum dak ki do muni tum kali si dang guvutang jok ret bulotang te hala ki jok pen si ka hai lo bulotang te lage Karbi tum ke jok pen ke hai lo ma mate Karbi tum aning ki hang kupi ma halal so apan alang tum represent pon thekpo ma ekpon pedeji laso posi APHL sum kading jis tame a hok pet laben ke BJP tum alam sami kading jis tame a hok mandet po ati alang li tum jong si dake non tribal tum sami dake wujok longlo puning je delo plotang te halas tame a hok det po nili bang so a topic kiwan ya thege la sono nali tum sami already arjulong pon eta hypo Meghalaya long abirta hadag Garo Hills Autonomous District Council hadak ningkan ko ani pen ke 1952 pen epine hala so ningkan pen bangke keche ge betum ta hadak ta non tribal tum same wodang jok bam wang bom lo pen ke chisong bon bom same non head jong isia abirta long no hadak bangke non pen ke non tribal tum bangke hadak ke election bangke contest dun long lilo election Thurdun Longle council election mangi Thurdun Longle bangso aron bang rules bang kaselam joy kema high court tum same chedonunde bangso ka chedonunde a joini si tribal pe non tribal ang bong step hadak suluk sodak dolo lapena joini si hadak bhani same aprandam lopo nali to mathara isi aron ke pachun di phan munida pran same dam nang koktiti jong si high court pen pachini pon den lo high court pen bangke pachini pon laso aron ke lake chokche puning jelo pulutang te rat bang jong sing samri posonte bangso aron mate rules non bangso non tribal tum hadake election contest long lipu rules bang alam itum pachun unjima hala big question itum long dolang stame non ke hadak neli nali tum pan violence pen nangji pule kaning je dang police stame hadak ke protest stame dolo kache song stame dolo hala bang so pen a join si non bang ke hadak bang ke akimi aron bang ke selam pon long lo lake non tribal tum hadak election contest long lo council election long mangke lasi thetan a question ilitum mong dokolo the hadak Meghalaya stame sijul area ilitum da Karbi Long stamelo ante bangsoron kupi posi non an same selam tek thidelo kupi posi non an sita me election council election long stame komane keng sangatum do koktiti lo lacho takali lang nang litum same thek banong lo 10 seats lobo nili confusion hoy 10 seats open for all polam same dolang open for all bulutang dia lagi konana ni apirthe konana ni a planet penjong si wang lo pustame halapan bangke itu mangke dake pa contest long ji phan a rights pinang kokpo council election long pa contest long ji phan a chance pinang kokpo itum khamkhe dun unidet polaki nani bihari le bang same thurlong po konani amum chaile bang same thurlong po 10 seats open for all ili tumat same thurke thurlong po stame non population na tum langtha Karbi Long population mage bat piglo pulutang te hala bang so amunit mumchai bang ki thur di mang mumchai tum do a constituency long pen pulutang te high headed chima high headed polake lasi 10 seats open for all pu bang ke nali tum matha de no mission mahing no make
Sita mi hadak Meghalaya long bangke 10 seats open for all pu bang helu pigalam lo hadak non tribal tumbang ke non ke thu masi thu long lo election masi contest long lo hadak Garo Hills Autonomous District Council established like in 1952 anikana lompulola beke non an like 74 years on finally after 74 years non amaga alang litum akimang ke chunno Theta nol bangso achievement ke nali tum kupitang ma thajine bangso achievement ke thep piglo alang tum hada fair election alang tum tribal ekdom pure tribal votes when se alang tum madu seme haji hypo remji rempo lasi historic puse alang tum bang stame chipulo bangso achievement phan bangke non theta na question bangke non ruling bomb BJP etum bangso aron one hajima जे काउंसिल इलेक्शन लो मगे नॉन ट्राइबल तुम मंके दके आर राइट्स अवे कॉन्टेस्ट जी आर राइट्स अवे पु हाला बांगसो आरोन सेलाम हाइजिमा आला तुम थेगजिमा थेगथे लबंगे आला तुम हाई पुते कॉपी पोसी हाई हेडलो हाला से में थेटा ना क्वेश्चन दिन तुम में थांग बसे में चार्ज पना कपो जोंसी आलोंग का ब्रेक हेक दा कॉपी पोसी थेगथे देलो hala bang same tum matha ponang kokpo dak tribal atum a representative pulotang de tribal amuni nangpo la bang ke 6 sejul aja kong ki kupisi ali do po jongsi non tribal tum ta dak nang chi jogdun jam pulotang de lage general areas association mandat po nani MP election MLA election assembly long thol hai bang ni li jong namdelo pudam delo sitame lak at least council MEC election hud bang ke hadak bangke aron bangke che selam vegnengji bangso council ke bang paningje nang same bangso council ke lake tribal atuma phandu sili tuma thanang po laben ke alidar sitame tribal alidar nang po laloni pudamji bangke hadake lason aron pu jongsi langdam onglo prutang de lake chunchelo non kosonsi the tan question mage non kosonsi Garo Hills Autonomous District Council long ante bangso aron ka selam bon undelo hala bang sili tum matha dam nang po non ta ang tana tum king sang tum dokok posi bangso election bangke phalang no dak son si mandel lo ate ili tum ki pahai ji vek amunit bang same mate a candidate bang same haidun did po bangbar dam na ili tum 40% Karbi population dol 40 to 45 ang bong sidopo ili tum Karbi tum an ke pena ana phage suppose like 70-80% ma geri tum ko ma phan ma ki PG bang ke pipo Karbi tum an ke lapan ke hai nang ji rights ta me dopo Karbi woods pen jong silang namlo plotang te mate tribal woods pen jong silang namlo plotang te sita me hapunat king sang tum 55% mate tribal population mate kapre ka population tum ongmun nak plotang te alang litum ko mat phan si alang litum ki choose ba kangwai ma hala bang si haidam rong po lalu plotang te edum Karbi tuma phai ki pibang ke ong olo pusita me kopisi ale dohela asi fair election mai kalidat pola bangke edum tribal amuni tum komat phansi ki pahai jima po aning ke hangateng ben le ki hai ji kalidat pola ke lai kumane akeng sang tum komat phansi pahai jima aning kyang halabang si haidam rong tame eli tum dag Karbi Anglong Autonomous Council long tame only ST pula bangso aron nang selam sonte eli tum komat alidar bansi ingwai jima komat pansi pahai jima eli tum Karbi tum ade tribal tum ningke hang ateng a candidate pansi pahai longpo same kai ke same tum long isia question mark bangge dokok tichilo eli tum Karbi Anglong ruling party non komat si ke do boma kachari boma alang tum bangso aron mang ke selam hai jima halabang thetta na question eli tum long doko athe jongsi non do boma leaders tum jongsi aning hang he protong de ratum jong hele ningje opposition party tum jong hele ningje sitame jole protest sitame sukrumji hala a leaders tum bang aning hang na helang kecheng si bangge hala tum jongsi aning hang he protong de lage pachun bolun e lasi komat leader pansing wai nang jima komat pansing wai nang ne ma hala samele tum ke matha nang ji kenang sot bang ruling party tum matela high command tum nang ke pakana linglong jongsi kanun red lo protang de lage e tum bang special power ke lage tum nong ke avilo e tum methang si jahar jak thek nang ji power bang ke bang ang tan dum bang ke e kai si ho power buke na hodai kok kilo e tum methang jongsi e power chepaklang clip lutang te jakong chepaklang clip lutang te bang pulutang te ang tan amunit pulutang te lage e phan ke jakong ke joy ke ho pung nang pilable lo
Atum ke matha ji bang ke jakong thak long te bang ke matha thai ji mene ani tum jong si the times of India po birta long jong si lang lo plotang te thekdam long ji Meghalaya long Chief Minister Conrad K Sangma alang li kaning je pon alang li je pon the district councils have always been meant for the tribals of the region mane district council ke lake tribal atum phan pon hada ka region mate hala bangso adim long a tribal atum phan la district council ge polo and hence it is important that such conditions are brought in la so posi kenang solo pu hadak bangso ron kipa do pon mangke kopiaron oprotang tela non tribal to man mangke hadake voting rights lo penke contest election contest dun Longlelo pula bangso ron mangke kiwa nangji kenang sot polo. He added, I am sure that all our non-tribal friends will understand and that this council is meant for the tribal of the region and there will be cooperation from all sides. Alangli puthot non-tribal to one same aning o e pin ben ningje ponlo aning thelo polo alangli pulo ning thelo non-tribal tum bangso alamang ke buji po mate understanding do po pusi ning thelo polo. La so pusi litum clearly mate clar dak men chini ponlo council bangke elitum tribal atum aphanchon lo kali puwai fit same kalang pusi pinchonglong po nili jungjung ke mathake kalang lo same kali pu same tum kalang po an same wan thek nang po etum non tribal tum same aning po e pin ban si bangso aron bang same selam po nang po dak no thulang of the times of India lo birta like 24 March 2026 birta lo Shillong pen the Garo Hills Autonomous District Council on Monday approved an amendment to the Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council rules making scheduled tribe certificates mandatory for candidates contesting council elections like coba bipin alam lo bangso birta long si tok dak lo bangso aron mang ke MN elo selam elo lo lapeng kenali tum same hala Conrad K Sangma hal alang ni page long seminar tum thek monong ji Conrad K Sangma apishong semilitum thekdam longji alang li betang semechi update do history has been made today with the landmark decision of the GHADC to amend its rules now mandating ST certification to contest council election normal ke mandatory pinang kenang solo ST nang po ST certification nang po the Garo Hills District Council established in like 1952 and in established anitum council banke has taken 74 long years aranitum men kya jara size semi pachunche mare pachun ponun e alanitum semi 74 years anakolo to arrive at this historic moment this decision will strengthen true representative like bangso decision ke lage si true mare ahok pet komat pansi komat alidar pansi ahok pet pen kangwai jima alan itu methang tribal ang bong sa meeting wai long pa me pulo true representation of our Garo people the Garo muni tumhan banglo hadak bangke ensuring leadership by those who understand the aspiration tradition and future of our community ate methang a tradition methang a culture methang a jutang hai kadok ave Pachini ji ke mate methang a problem tribal tum a problem kopi ma buka chini ki ong nai ji bangke la ke tribal a muni tum choji tribal a muni tum choji tribal a leader choji la bangke tribal a muni tum si tribal a akisun ko pipi doma hala bangke chini choji to bangke nongke celebrate loglo ning arong loglo lang to bangke celebration day la sining thelo Karbi long a leaders tum same lambang chi pangjar taptera kopi si Karbi a khaiphan messenjima kopi aron ke ban bansi Karbi a khaiphan si protection ki pi thekjima kaching thu thekjima hala so posi matha si aron bangke selam si klempon vek nang pola bangke bang napakana ling bangke kanun nang nilo kanun ji an seme kanun lo kedam tang high command bupo central pen aron bupo la pe state pen aron bupo dak hili dunde pin ben kanun tabren makele tuming ton ponang pola amelo ni likaning jiji bangke iritum joy ke poge kali sungkrungji same akijo ben kupia son sikelong lo aja da son elong ji same chipat sung vek ni ji chipat du vek ni puthot chitong thunang prabjitmen dome thak me kardom